السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر جرتو قليانتي فيا كيساني أكم جرتني نجا قبدني بلا جراتني يعني اللي نجا اسمي كوا سهل أك نجا قبدنا بدي كوا بقى جراتني ولا أنا جراتني ساعتي كنا جيتني إن شاء الله ربي ساعتي كنا نسنجاتي نجي حال سنحاب الفتو سئلنا ألفتو سننجرا أنس نجا قبا وروني يوتيوبي كيا فارواتاتن دقاتي كومنت جلتي هذا قبلنا الرئيسة لايك كومنت سبسكرايب نافقودا قصص ننجرا إن شاء الله ربي كير يا رب بسي ومن لي هذا إبراهيم قبو يعني قبو كما تقولا كنا اسمالي نما سوشيال ميديا الردي ما جرو كانت باقي نما تنطلو وانت ربي قلتش وربي قلتش تقو نما دو اللي مقالو فيها سمو الفاتحة كجرو في كدو إرد اسمرتي كنو الفاتحة أكنا مدتتي أكنا متقوتي waan hunda rabbitu galchee waan rabbiin galche kana arbumatti galchee jennee hojiin kun hojii rabbiiti. Rabbi shayxaana jidduu namaa kaayee sababa godhee guyyaa namaa sababni haa kana jedhaniif waa kaayee jirani. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa akkuma wallaala tiyyatti nama du'eerrallee haasa'uu dhiifnee رب الرحمة إسيفها قدو ربي تجنة إسيها قدو ذنبي إسي ربي إسيفها إيسو أرارم إسي كدتشو لملك إسي بديك أوين إسي رتس بدي مرونا مدو إتوكو مقالين الفاتحة إسا جرولي ربي تتفرد وانتايف ربي تورك إسا لبونا ماتين طريس وانتايف يسافس دعائي ilmo badhetti hafeefis du'aayii isinii galaame godhu malee homa nama du'erraa haasaan takkallee hin jiru. Nama du'erraa haasamuun xiqqoo ulfaataadha wallaahi. Namni du'e sanis ta'ee kana guyyaan isii gabaabbatee jira. Rabbi rahmataa godhuu fi usuma isii jannata isii haa godhu zambii isii haa araaramu. Mucaa kanas lachuu kichuudha. Kichu tojjete innillee duniyaa gubbaatti isillee ganda dhaqanii hin deebine dhattee jirti. Rabbi rahmata isiif haa godhu isiif haa araaramu. Araarama isii kadhadha obboleeyyan muslima. Wallaahi rabbiin isii araaramu jechuudha. Garuu jidduu namaa waan seenu tanumaan ga'e nun haa jedhu rabbiin tanumaan nu haa dhaabu. Tana malee waan akka kanaa fokkatu yookiin waan akka kanaa onnee namaa cabsu nama naasisu rabbiin nu dhageessisinii. Obboleeyyantii warreen shamarallee warreen dhiirallee rabbiin isin haa eegu. Sababa godhee rabbiin jidduu keessanitti waan hin taane shayxaanni hin farrisini yookiin shayxaanni hin galchini. Rabbi jidduu teessan kayrii qofaan haa cufu inshaallah. Akkas isiniin jedhaa. Warri viidiyoo kiyya argitan sheer naa godhaa, laayikii naa tuqaa, na jajjabeessa isiniin jedhaa. Isiif rahmata artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa isas karabbiin isilleen karaa deebiteen illee karaa deebeen illee du'ama. Lubbuun jiraa laaltanii yookiin jiraachuu dhageenya malee illee du'ama. Kanaaf isallee arbumatu kanaas lubbuu namaatiin harka kee dhiiga godha rabbitu jedheen malee namni itti yaadee nama ajjeesu hin jiru. Jiranii afaan namaa kana safuu dubbachuun hin barbaachisu. Namu mana qabaa, namu lubbuu qabaa. Waan mana keetiitti borogaltu hin beektu, waan rabbi si galchuu hin beektu waan ta'eef safullee haasayinaa.
namni nama ima jaalatallee isinii galee inni isillee balleessee ofillee badee jira malee ofillee waan hafe hin qabu. Rabbumatu isaaf katabe. Kanaaf buleeyyan xiyye isattis murtii hin kennina maaliif isas rabbitu itti darbee gammachuun yookiin gammadee itti yaadee waan kana irraa waan rabbitu itti darbee kanaaf dhageettillee waan hin tolle isin warri miidiyaarraa wallahi kabeeytanis kan beeyne gorfadhaa kabeeku beekumsa keetiin irra bakee waan ta'erraa waan hin mallarraa of teessi kasasaniin jedha rabbi rahmata isiif nu haa godhu isallee kaasa halaaffisu isalleen jara buleeyyantii nagarranaa oolaa dhaamsannaaf qabutanuma. Assalamu